Iya, mamu hari juga mereka merasa berat na video mungkin nampak sakit penuh jago na kamu na kujito na to mereka joko kujitambo wasiri mo inambi kainda makatiket tu pe apa yuva of inambi tu handa so vakambure kusha atu haka ina komurungu atu hakuru popambepo ya peka iwina vingi peke wa kwetu ya o nambat fakere mbona o yari o nunga nami kushamen what had happened to me but akunda hiya manano kuna meko toka no gia ku manao part 5 no 6 yeah but dinondimea ku yapo kana kemwe po o venue on denga satana be capture ko mundo we no mu kriste no mu muslim no mu kwai promengu guhero mukambure no anda vehe shapo ngambiro la peke o satana sina denga she capture kwete o ongo meripura yetu njiri o minda o capture ona yo minda yetu kisha ove uripure manuarwe o heripura promo pontondo pumoso kudipurira popo polevela ove simo kwatfa promo o mungozo ya kari onganga po akari viko pada o ina mbavi synchronize o ndungede no meripura o kari mundu promo kusha wakari mundu munyose o vitenda po akari mundu promo ngura vingura vyaro mbi heri mbi muhana beku memene ya kusha sina tenga satna shetara ko irinjo na kusha o mind awe nje capture at famina vi mo mind awe at famodon orina vi imbi heri ya muhana at fameri pura ngumairi pura kuinda mokuti ya aruhe kodhua sana kuno vandu aruhe ove nguhingira o ngushua ya kusha satna uno miano mbi ngurise vandu po kusha men ove prume hiaro kuruka ka po vandu fika kano nyengo na ofi anje satna watfamo omeri pura ma snacks amo katikuri we omeri pura ngaeta na ukire movina vyare prume mumai kasita ove o level ayo yokuri pura kunda mozo kuinda mo te yanji metu buka nanji heno ruma o munda motu buka kina mo hron pata ponga tu pura kuja ovi na watu kushosha aruhe mutu rihamena utasha ponu ami simbiri nei hapo biri nawa nu simbiri na onga aruhe simbika mo kuposa puno vandu ka tu hita sana no vandu ka peka vina vivari vitatu mbiri yo purungu wisha ove mori pura mwano mbi mundo vandu seremairi pura mwano wara mbina kusha osiri yo kusha satana wahita pouru viwe unyendisa meri pura ya aruhe nenda chimo konjo kongura shina aruhe mokeri pura no shina sharwe kusha opo ndondo mozo kushosha nangwadi shina shime poshi kwa kashiri nawa imesha shina hitenga ori o mundo uhe nguri mo yembwe o mind awe shia naurwa eitara kwa nakware o mo life kono kangura shina Promo mundu o mind ya ngura kusha amengura vingura mbi meso kungura from 8 to 5 inakuka pashi na share mundu ume promo wa kwatfa no dondunge maso kire mundu onge shefa ndakurama pata dondunge de toro de kontra pehimba kusha sadna uno miano mbe konjise bandu uno miano mbe unguro
okukepta vandu and ovinambi vixitfa iyo the loopholes purume ovexuanjele thatina kuita mukati komunyo we po purume vanene we they were part of this course po vangura kusha ove ukakae mumakia thatina kusha ovinambi vixita kusha purume ove ukakae no life njihero iwe ya mo sinaxi thatina no ukanenje onaye kusha ove ximodu mundu we ximakwatfa uka nonyothe njekwatfanaye po odo nyothe mapendipende kusha purume on destiny we njili kombanda we seite kipsi mundu mbano kano nyothe imwe mundu akanyo no nyothe na masere tatu po yane po apehembo hanye mapendipenda ko ningano ingo mundu ngo ya uyamu thatina inambe shita eutora odo nyothe athehenda twapo nyothe yo ndorere ya twapo nyothe ondorere po vembo kusha ove aruhe ukara mo life anjihakaenda o life ayepo ya stagnate yili poro rumwe menasha onyothe wenji atorwa ya purume yatwakomana mundu arwe ya mundu purume mojoja moskole kana vari nodondungi po kana vari po level yo performance yo A-grade pona kundino di mundu mo life angu kind ovengo ari nodondungi na vihe moskole kundino di wakari mundu siporoporo angu hena kurivatira ya ko kano vingura ndino di muhuka yorovetha wakaudena vyarwe kusha ukakamo life njandire mekara si ukatema sapunu omunda onde posik anje onyothe we nji yatorwa yaithapiwa sindaxi xatfapiwa kombande eyuva ndi kunyotha ya mundu mothoka no xivera xiterandu akari omulolu atukutuka anje ende eyuva nimari kunyotha kakusha ovina vyarwe meminaxa watwamurusha njanu kuri moxithire kusha mokara mopsi kusha kuna vyandilivwa oxivara xemaxikamwa nombori opulo kumuna na vandu vengi purumu vapite modo deliverance komundu iviki vari yanje mundu akoto xivara xexeka naxo omenara kusha ove wapiti mukati komutenya ya opulo kumuna ndimaisha ouzo kukomanda eyuva rwe okukomanda eyuvaovandu mbondorera ovepenuka kulapo ndatu kiandu bondanombo kuna ive hari apita ave komanda eyuva kusha ndino ndiulapo kasite xorive ove xo mukumbe xo ena okuthekama okomanda eyuva rwe kusha mukatika imbi avihe purume mbiahingirwa against me po against my destiny mete amenara Jesus Christus kuya xiwanausha ovumundu kuri moumba ondorera ikukuramene makukaxikamba xilolu xombura patambura kakombanda kana iroka memenaxa ove watorwa ponapo mutho kukara kapuri wakatwa mo Sahara Desert konako mutenya upu kunyotha odo ndikiri maiga nuko mirongo hambu mwina upshauri mundu mutheyandu pyo pata wari omulolu tukutuku xivemexaya mundu watoxikari waxita vi aru tumblimo vikari hari papuro mundu wavera kamuxithe waxita vi kuna momblema inambio thatne makuna twa maendeleo namutako inambio pata anje maxoxa maongura ibala kusha mena nda mo video mbo utenga kusha thatna ushuwana kusha what he is doing and xitwena kutara mokupaha kuxuwa ovixitwa ya yondorera po vikuapaha kuxoxa popa mbepo ukumbile ombepo orive xamotha kuxita vi turi moumba and the devil will keep on winning xo vakriste matuka mondomonjo ya kulamba no mokari ovandu mbo the old Christians mevexa vembiliva mumuhona pata ngamba kavera ku experience ombepo ya muhona kavera ku experience ombepo njapuke pata ovakriste vari ovakriste ombura novombura
mundu mukristo wa unodhopera ombindu unodhopera omitima unodhopera ovikwaye pata mundu amosha wa mukristo ukumba vi nukumba kune ya simesa ina vingi meta kwene kuya kumu heura koshime shimwe no ya nawa kete ina vingi motoha imwe ari hakare me mundu magari pata anje meta koshime shimwe na shapo mbepo mengi pena okunya kwepa. Thank you.